bese ukucala kwami ukuthi ama-pampers ngibe ngisengiyawagcoka. Ma bafika abo sister ngithi Nkosi yami bengicela niye ngapha ebantwaneni ungicelela i-pampers. Ma ngisukuma ngapha ngiphethe i-drip yegazi ngapha ngiphethe i-drip yokugcina ama-washers le yokugcina i-last number ngiyibeke enhloko ngapha mangiphakama amanzi angilandele emuva mangithatha imopo ngikoropa ngiphenduke ukuthi ngikorope nalamanzi aphumayo. Within 45 minutes ngigcoka i-pampers kwaba uthola ukuthi sengimanzi. The first operation ngaba nayo ngo-1991 i-ovarian cyst lokho sikubiza ukuthi ithumba nje limila esibelethweni. Then ngo-1992 ngaba ne-ectopic pregnancy ubekhulelwe umntwana ahlala echupini akhulele echupini. Ngo-1993, 94, 95 in 3 successive years ngaba ne-rectal abscesses amathumba la amila ngapha ku-rectum. Then ngo-1997 ngaba ne-appendicectomy bengine-appendix ngahlala nearly 7 months eBushbuck Ridge eTinswalo khona lapho kulesibhedlela ngazalelwa kuso sibizwa ukuthi Tinswalo. Ungazibulali saphelele sonke mfowethu dadwethu amehla akagcwele inyembezi ameva ohlangabezene nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni. Miningi imibuzo onayo engqondweni bona usaphilelani emhlabeni imihla namalanga kuvela okubi esigebeni labo bathembile baphelele emathuneni inkingo nazo siphunyukile esifubeni akekho ongazezweni uthulele bezidla ngaze ematafuleni ubukholwa kodwa kusathandazeki ngisona senkonzweni usile kodwa kusakhonzeki ngisho isimo sakho asabhekeki ithemba ubunalo lihlakazekile imicabango yakho iphazamisekile amaphupho akho adukile usuphila impilo ongayithandile imisamo yonke uyivakashelile imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile. Greetings bafethu ngiyabingelela lapha emakhaya. Welcome la ekhaya ku Gifted Media TV. You know I'm always booming with a boom content. Igama nguGift Mabunda, your favorite one. If not yet your favorite one, please make sure you click the button and subscribe. Guys, thank you so much for the support that you always showing for this young man. Ngithi ngiyabheka lapha ku YouTube, we are already finally ku 50k subscribers. Guys, thank you so much for your support. And also on YouTube we are on 222k followers. On TikTok 170k followers. Guys, I really appreciate your support that you always showing and making sure you share our content, you comment, you like our videos, and also you recommend others to watch our content. We really appreciate as a Gifted Media TV. You know, if you want to be one of the precious guests, you know where to go. If you want any services, videograph, podcast, any services that you want, please make sure you engage with us 0630-680-959. Bafowethu angeke ngwesite isikhathi today sinomama phakathi kwethu that I would like us today to have her ukuthi abe nathi phakathi kwethu. We have been isikhathi esiningi la ku Gifted Media we have abo baba, but this time we're saying no, we want to hear abo mama babhekene nani, because lento yobizo ingapha nangapha kunabo mama nabo babeziwe and nabo there's a journey abaphakathi kwayo. Bafowethu ngivumeleni today ngiwelcome umfundisi uVeronica Hlwatshayo. Kunjani mama? Siyaphila mfana wami njani? Siyaphila. Mama, ngicela ukuthi uzintroduce kubabukeli ubani esihleli naye namhlanje wakuphi? Igama lami nguVeronica Bajebile Hlwatshayo wase extension 20 eFosloras okhonza eShield of Faith Cathedral eFosloras. Yes. Under umfundisi. Under umama Bishop Faithful Mazizi. Mama legama lithi Cathedral. Tina Shield of Faith siyazi Shield of Faith Ministry. What is the meaning of Cathedral? Angeke ngisho ngoba nami ngibone nje sekubhalwe Cathedral. Okay. Okusho ukuthi liya upgrade, akusho ukuthi liya phezulu. Amen. All right mama. No, asizanga ngokuningi today, but we believe ukuthi there's a story esinaso phakathi kwethu that we believe ukuthi some of them bazobukela
and some of them they will be encouraged, some of them they will be touched and they want to help. Abanye babo they will like, no, we want to reach out after this story. Abanye bazothi, hey, bengine story kodwa lesi story engiyiswile namhlanje, it's more than whatever I thought ukuthi ngizodlula ku. Mama, please tell us the upbringing ye story sakho namhlanje. Mina Veronica Bajebile Hlatshwayo ngizalelwe Okhonuk Ethel Lucas Memorial Hospital 60 years ago. Ngugogo ngumama wamantombazana amathathu uMikateko uRiranzu no Amkela. Ngugogo wabantwana abawu9. Ngiye ngakhula eKhonuku next to Bushbuck Ridge. Okay. Ngakhulela khona ngaba womelusi at the age of 6 bese ngifacana nehlathi ngalusa kanti bekuyiplan kaNkuluNkulu ukuthi ngikhona ukubekezelela izimo ezinye yilezi engize ngazo namhlanje ngafacana nehlathi ngathola ama challenges kodwa naku ngasurvive all challenges bengifacana nawe ehlathini ngalusa i7 years ngumuntu wesifazane 7 years namhlanje esiyibona njenge number of confirmation kaNkuluNkulu manje namhlanje ngiunderstanda kahle ukuthi noma bengikuleso slavery sokuyolusiswa imbuzi engikubongayo ukuthi le ekuluseni ngangilusela endaweni ekuthiwa iTimbabati namhlanje iDen lamabhubezi ngangidibana nawo njalo kodwa kuna nembuzi neyodwa edliwe noma angizange ngithuswe ngoba iknowledge yahlupha bengazi ukuthi ibhubezi liyamsavage umuntu kodwa ke bengidlula la phakathi kwawo kodwa I survived lokho kungiyenza ukuthi kulezimo engifacane nazo namhlanje ngikhule Nkosi yami ukusho ukuthi bekuyi preparation yaloko engizofacana nako ngathola nenkonzo ngumama othobeke kabi ngithobeka impela bathandekayo emakhaya. Yes. Yo mama ukhula ngokulusa ithi kanti ukulusa bongalusa abantu besilisa kuphela nabantu besifazane bayalusa. Ngiyathemba nabazongibona eKhonuku yaba history yendawo ukuthi umuntu wesifazane at my age bengi only between 5 and 6 ngayofacana nehlathi. Sure. Ngayofacana nalo ngiyakwazi ukulala ehlathini kulobe abumnyama okungana light okungana lutho ma imbuzi lahlekile befanele ngingabuye ekhaya kwakunomalume wayengishaya impela manje ngizithole ngizilalela ehlathini until ngizofuna lembuzi ngize ngiyithole kodwa kuko konke okungijabulisayo ukuthi angizange ngalova esontweni noma bekukudenyana esontweni ngoba isonto lamaNazarene liphakathi esibedlele eKhonuku manje angikaze ngilove ngayicala lenkonzo yokukhonza uNkulunkulu from ebuncaneni bami ugogo wami wangi-introduce evangelini sakhulela khona ngoba ugogo wami waye umuntu ugogo olithandayo ivangeli sakhuliswa kuleyo environment yevangeli so ngakhula ngaba kuma Sunday school esontweni yamaNazarene ngaloko ngikhula ngaze ngaya boarding school from 1981 until 86 ngaba boarding school eKheto Ncumalo eGiyani ngisho noma ngise boarding school abazobona bangaziyo bayazi ukuthi makuyiwa kuSCM ngangihamba phambili Nkosi yami kulapho ngacala ngaordainwa khona ngaka ordainwa ngapha kumama khula enkosini ngiloku ngikhula mangiloku ngigeza iminyaka ngaloku ngikhula enkosini then until ngize ngidibane ngo2004 ngadibana nebandla lika mama uBishop wami uFaithful Mazizi ngakhonza khona then ngo2007 nge-21st zika March ngaordainwa okokucala uye umama uBishop Mazizi kule bandla engikulo namhlanje. Amen. So mama I believe ukuthi this is your background ukuthi ukhule kanjani nokuthi sifunda ukuthi we umuntu walusa and waba umuntu. I remember one of the good days you were doing inkonzo ye worship
Shield of Faith. Amen. It was Passover that time. I think it was Saturday, or it was Friday, if I'm not mistaken. It was Saturday. Passover. Yes. Amen. Ushiye wonke umuntu ephuma inyembezi, and wonke umuntu was like, Gifty, we had stories, but lesa namhlanje asikaze sisizwe stories kamama senze si inkonzo yethu yendumiso yabalula. Amen. Yaba inkonzo yendumiso. I feel because the presence of God was there when you were sharing your story, that I would like us today ukuthi lesa story singene phakathi kwaso and siqala kanjani into efana nale, because I believe ukuthi into entsha kuthina ukuthi hayi ngempela into esoyenza kala. Yes. Ngizocala indaba yami lesize ngayo namhlanje noma izoba buhlungu kangaka kodwa kimi ayisasebuhlungu ngiphila nayo. Ngo-2015 ngangigula impela, then ngadiagnose ukuthi nginama uterine fibrosis okungama fibroids. Bese wakhule ngaleyo ndlela yokuthi ngathunyelwa ezibhedlela eThelemugwerane ukuthi ngiyosuswa lama fibroids. So masifika le kwatholakala ukuthi mabaskena ama fibroids amakhulu kakhulu kanti already bese ngine 50 years. Bathi bazongikhipha isibeletho ukuze akhona ukuphuma kahle wonke lama fibroids benginawo. Ma fibroids lamatshe amila esibelethweni somuntu wesifazane. Then ngaloku ngena ngiphuma nesibedlele from November 2015 ngo-2016 ngiloku ngena ngiphuma ngiyenzwa ama test ngaze ngo April ngangena ngibukhelwe ukuthi ngizoya ku operation Thursday nge-14 zika April yokuyokhishwa isibeletho i-total abdominal hysterectomy TAH ngamafushane. Mase ngifika lena ngi-anemic bemase bafanele bangiyise theater basangiprepare babona ukuthi kufanele ngiphiwe i2 pints yegazi. Then kwapostponwa i-operation ukuthi ngizo-operatewa the following Thursday ngoba ama-operation ayenzwa ngama-Thursdays ey'bhedlela. Then the following Thursday ngeyi-21 zika April ngaba sengifakiwe i2 pints yegazi bese igazi lami li-right. Ngahamba ngo-6:30 ngashona e-theater ezumama okhulekayo ngayikhulekela impela ngakhuleka saze safika e-theater. The mangiphaphama e-theater angazi noma ngisho igama lika doctor noma ngisho ikhulume nje ngithe mangifika bang-operate impela mangisase e-waiting room la siphaphama khona ngacala ngagrona ngathi kwadonsa abo sister nabo doctor ukuthi why lo mama ephaphama nje sekagrona. Bathi kimi mama khomba la kubhlungu khona ngaba khomba ku left flank eyami ku left flank la ephansi ngabamba ngesandla bangihlaba i-injection ngangine pain ebuhlungu yokufa nokuphila kungasi pain efana nama pain amanye vele bese ngina 7 operations mangifika mangiyoyenzwa le yes8 ye total abdominal hysterectomy. So ke ngahanjiswa ngayiswe ewadini ipain yakhula yaba ngaphezulu kwamandla bathi hayi ipain yolona nge-25 nge-25 Monday nge-25 April ngadischarge ngahamba ngaye ekhaya ngizobuhlungu obungaka. After 3 days ngithi mangisalele ngacala ukuvuza amanzi la embedeni ngilele khona kwagcwala amanzi adrop phansi. Mangiphakama ngima ngeenyawo amanzi aphume non-stop. Ngisamangalele lokho ngapha ngine operation ebuhlungu engaphezulu kwamandla isase fresh angikakhiphi nama clips ngapha sengivuza amanzi. Kwafika umntana kamalume wami ekseni makafika ngithola ngenjalo wafika wanginika imali athi ngigibela ama-taxi abomakhelwane bangihambisa bayongigibelisa ama-taxi ngaye eclinic yafonela i-ambulance bangibuyisela esibhedlela. Mangifika lena vele bengivuza amanzi
lokhu ngathi aphume epompini yabona non stop ngathi uvulela ipompi hayi amanzinyana nje wokuthi aze ngama drops kwakungamanzi nje acithekayo kwafika la ngivala khona ngivimba amanzi ngamathawulo bengihambe namathawulo nezikipa ngifike esibhedlele ngangigodola lokho kungaphezulu kwamandla I was near death ngagodola uthema udoctor efike ngicheck abangigijimisele wadini ward 18 ma bafika le udoctor bayomlanda wazongichecka wathi ngikhumbula makangibamba isandla ngithuthumela athi uyahluleka kumastele ngithi ngenhliziyo lo doctor aka understand ngangigodola bafaka ingubo zonke ngigodola ngapha amanzi agcwala umbhede kube uhambe isikhathi eside ngiloku ngivuza amanzi then bazama udoctor omunye Nkosi yami futhi ngiyambonga namhlanje udoctor wafika wakhathazeka ngami wahluleka nokulala azibuza ukuthi ingabe yipi ibag noma isek enamanzi angaka aphuma kimi anga understand study ubusuku bonke lokaza kancane kancane sengiphenduka istudy object omunye nomunye ufuna ukuyobona ukuthi kahle kahle lamanzi abuyapi then until nge9 ngokubona ukuthi impilo yami ihealth yami ya deteriorate Nkosi yami bangibukela etheater ukuthi nge9 June bebacabanga ukuthi ibalwe ephepheni nginalo i-referral of vaults angazi ukuthi kuyenzakalani kodwa ngahamba ngaye theater mangifike theater kwangena ama emergency ngisalindile waiting room ukuthi ngiyongena phakathi kwagcwala amanzi phansi asuke embedeni doctor omunye nomunye ongenayo bacabanga ukuthi i-drip evuzayo bangisusa i-drip babekela bese ngimoshekile la ama drip angasakhona ukungena mangiyoyenza ioperation ngangifakwe i-butterfly drip leya la ngoba bese ngingasenawo ama veins ukuthi bakhona ukufaka i-drip indlela le bekunzima ngayo nge9 impela bayong operator bayenza i-referral of the vaults then mase ngibuya ngajabula kancane for 3 days ngingakakhishwa namalona ukuthi hawu Nkosi yami sengiphilile ngibonga uNkulunkulu after 4 days na kuyase ngicala ngilele lapha yana sengivuza amanzi bacala lapho Nkosi yami ubuhlungu obungaphezulu kwamandla ngagulela ukufa nokuphila ngangana appetite ukuba neappetite favor umusa efanele subonge every day ngiyayazi ukuhlala nearly a year ungadli lutho ngapha uhlatshwa ama drugs ngoba une pain kwacala kwabola ioperation because mase ngiye eBara ithi ngihambise kanje mase udoctor lo yanga acala ukubona udoctor ekhali inyembezi wangikhalela wangithumele eBara kuyi Friday the 24th of June 2016 wangithumela khona wafuna itransport ngokusheshsha ngahamba before ngihamba kweza ama senior wakhe bazothetha wamthethisa why uthumela umuntu thina singatshelwanga ukuthi uze ngobani ukuthi sihlulekile ngaloku ngikhuleka ukuthi shemba ngamcindezeli ukuthi naye uya experience le pain enginayo ngahamba ngaye eBara zange bangi-admit bathi ku late bangibuyisela Monday nge27 ngaphinda ngabuyela mangibuyele eBara ngafika nga-admitwa eward 59 next door neward yabo baby ngikhumbula bese ukucala kwami ukuthi ama pampers ngibe ngisengiyawagcoka ma bafika abo sister ngithi Nkosi yami bengicela niye ngapha ebantwaneni ungicelela ipampers mangisukuma ngapha ngiphethe idrip yegazi ngapha ngiphethe idrip yokugcina ama washers leyo yokugcina ilast number ngiyibeke enhloko ngapha mangiphakama amanzi angilandele emuva mangithatha imopo ngikoropa ngiphenduke ukuthi ngikorope nalamanzi aphumayo within 45 minutes ngigcoka ipampers kwaba uthola ukuthi sengimanzi bangihlaba ama injection wokulala ngaphi operation yabola because umchamo usabalala phezulu kweoperation lo engisikelwe iurethra lokho ngikuthole sengisebara ukuthi ngisikwe bangiyisa kuwo wonke ama scan bezama ukuthola ukuthi lamanzi abuyapi
then bangiyisa kuma scan ayikugcineni bathola ukuthi ngisikwe iurethra iTube le ehambisa umchamo kusuka ku left kidney ukuya ukuyothulula ku bladder. Then kwaqala lapho Nkosi yami kwathatha isikhathi omunye nomunye ngoba lento ngiyathemba ku history abo doctor akaze badibane nayo lena. Nkosi yami wonke udoctor bekazama ukudraw iplan ngiloku la ephezulu embedeni wami kubalwe awaiting operation. Kwaphela inyanga awaiting operation. Ngapha ama operation ayabola mawuvula uthi kubonakala amathumbu ngaphakathi. Mangiphakama ubovu bebucitheka phansi because kuyabola. Ngapha ngigcoka ipampers umchamo usuka ku pampers uhlala phezulu kwe operation. Ngaphenduka into ebolile nje ebolile ama clips amanye angene phakathi. Then mase batholile impela kwaba nabo mama base Bushbuck Ridge indawo yonke bathi siyogibela intaba mntanami siyokhuleka bomama bokukhuleka bagibela bashintshisana bayokhuleka. Nkosi yami umkhuleko iyasebenza. Nkosi yami kuhle ukuphila nabantu kahle ukuze mase unenkinga kube nabo David besikhathi ku 2 Samuel chapter 9 from verse 1 to 8 umaka yolanda uMephibosheth azomnika umusa. Nami ngafana naye kwaba nabo mama abagibela intaba bayokhuleka. Sengihleli inyanga ngiloku ngivuza amanzi ngingasakhoni sengibolile ama operation mawuthi uyathinta uthi ubovu buyichithekele phansi. Nkosi yami until nge 28 July 2016 kwaba nelanga le operation yami. Ngahamba ngaya etheater aphuma ngo 6:30 kwavalwa wonke ama wings wokuyenza operation. Ngathola kunabo doctor abo professor wonke umuntu ufuna ukuba ipart yalento abangayazi abacala ukuyibona. Kwakune more than 28 yabo doctor ngayehliswa ngaphandle because akunandawo yokungenisa istretcher. Ngayehliswa ngaphandle ngahamba ngeinyawo ngaya ku theater enye engajwayelekanga. Ngayenzwa ioperation bebathe bazongiyenza ioperation ye 8 hours. Kodwa kwacala ngo7 ngayophaphama ngabo 10 ngizithola sengise ward 10 ngoba ama lift wase H4 bewangasebenzi. So then kulapho la thingisho ama diagnosis mangifika le bengine varicose vaginal fistula. Amanzi bewangaphumi ngenjwayelo ngeurinary tract. Okay. Bewaphuma ngoba bewasusuka la umchamo bewusuka ku left kidney akusena tube ohambisayo to the bladder. Then bewusabalala yonke indawo phezulu kwesilonda sokusikwa isibeletho kususwa isibeletho. That is why bengihlala ngibola amanzi bewaphuma ngale ndlela wrong bewangaphumi ngendlela right. Impela kwacala bese kubuhlungu umzimba wami ungasakhoni ama operation bese ngine pain yokufa nokuphila kodwa because ngikhonza uNkulunkulu. Before ngiyokuyenzwa ioperation ngoJuly kwaba nesikhathi la ngavaleka ivoice sengikhuluma ngihleba ngangasakhona ukukhuluma nalaba bengishare nabizwi lenkosi bese ngibhala phansi. Ngayenza ivow ngangena ebathroom ngavala phansi ngahlala ayenza imeditation njengomama uHana ngameditate ngathi uNkulunkulu ngicela ungiphe another chance. I will serve you with all my heart, my mind, my soul and my strength. Ngicela uoppose lento yokuthi sebacala ukulungisa umncwaba wami ngoba bebesebambona ukuthi ngiyahamba. Bahlala 2 weeks bangaseze esibhedlela ngoba babona impela ukuthi sengiyahamba balinda ikhole ukuthi sebazothi nangu sewuhambile. Kodwa ngasala ngameditate ngayenza ivow through meditation. Ngayisika isandla lesaka left ngathi uNkulunkulu ngicela isandla sakho isiyenze isibopho namhlanje ukuthi Nkosi yami unginike another chance. Angikakusebenzeli ngangingene vele ngumfundisi angikakusebenzeli kahle
ngicela ungiphe another chance ngizokusebenzela ngomphefumulo wami moya wami nako konke kwami ngiyakushiya konke then ngikusebenzele uNkulunkulu wami ngayenza ivow kanjalo ngangakhalela into zasezweni ngangakhalela abazukulu bami bebasaseyithunga leso sikhathi kurula nokulana kodwa ngangikhalela umsebenzi kaNkulunkulu ngithe mangiyolala ngo8 sebacedile abo doctor vele bese ngiphuma umoya umuntu makazoshona ngumuntu onesa abantu abagulayo makazoshona 2 weeks before ucala ngokuthi akhiphe umoya is either ukhiphe emuva noma ngapha ngeindlela ezihlukile nami bese mangihleli ukuvele ukukhupha kumoya ngithi noma sengilele then ingakho bebangasezi bacabanga ukuthi sengiyahamba ifamily leyo vele bese bangirayite off umama bese kalungisela namasingcwabisane osiyami kodwa by God's grace ngoba I'm a servant of God bengeke ngithule nje ngithi hayi konke kulungile ngayicala ehlathini ivangeli lami ngalicala ehlathini ngafacana nama challenges ipain beyu number bani ukuba ingahlula uNkulunkulu wami omuhle then mangiyolala ngisabheke phezulu nje ngimeditatela ngezwi uNkulunkulu wangithatha ngaphuma emzimbeni ngabona umzimba wami ngahamba ngigcoka into ezimhlophe ngahamba endaweni elihlaza ngithe mangiwelela kuyo ngiyehlela ngafika endaweni enomhlanga mangibheka ngale kume ithunywa ezizongilanda bagcoka into ezimhlophe sebaphakamisa izandla mase ngifika la ukuthi bangimukele manje ke ngaphenduka ngabheka isidumbu sami mase ngiphenduka ngiphakamisa inyawo ukuthi ngingene emhlangeni ngiye kubo uNkulunkulu wangimemeza wathi Veronica uyapi ngapha ngathi sengikhathele ngokuzula ubuhlungu operation ayenzeki sengikhathele uNkulunkulu wathi phenduka ubheke emuva ngaphenduka mangiphenduka ngabona ukurula nokulani bekhala bathi go ingathi ungasishiyi go then uNkulunkulu athi jika uyokhulisa labantwana ngoba wazi abomama wabo ngibaplaneleni go back and fulfill the vow and preach the true gospel of Jesus lokho engikwenzayo namhlanje lokho namhlanje ngike ngibe nenkinga nabantu ukuthi uyagula ubhizi nabantwana nginabantwana abawu5 engihlala nabo endlini ngiyakhapha ngivuka ngo5 ngiba preparele ngilungise konke ngibakhaphe ngiyobangenisa esikolweni ngo1 ngiyaphenduka ngiyobalanda futhi ngoba inkonzo le uNkulunkulu or rather it's an assignment eNkulunkulu anginike yona they are the reason for my living labantwana uma ngizobayekelela abathola abashayisiwe uNkulunkulu uzongithatha ngoba ungijikisele bona nezwi lenkosi so ke mase ngiphumile esibedlele ngabuya ezif ngadischargewa nge11 August eBara neoperation evule kusuka phansi yephezulu mangifika eThelemogwerane kwaba no doctor ongijikisa yathi hamba ekhaya wena ngalinda I could hardly walk ngalinda wathi kimi hamba awusi umuntu walakithi wena uyipatient yaseBara why ungahambi uye ekhaya kunini wahamba hamba uye ekhaya yazi wangizwisa ubuhlungu ngalala epassagini ngingakhoni nokulala phansi ngalelo langa mangisalele kwaza omunye udoctor omuntu wesifazana wathi hawu mama ubuyile eBara ngathi yebo wathi kimi kunabantu abase 6 awufuna ukuye ekhaya ngikufunela ilift wangifunela ilift kwaba ukubuya kwami mangifika ekhaya ngibuye ngine operation evule kusuka phansi ephezulu mangiphakama ngithi amathumbu bewavele nawo ayiphumele ngaphandle ipass nayo iwele phansi then eloneni esibedlele kwaba nomuntu onomusa le dressing room ukuthi after every one day ngiyodresswa for 3 months kuze kuvaleke so ngahlala isikhathi eside ngiloku ngigula kwaze kwaphela 3 years ngiloku ngigula within those 3 years
ngaphinda ngaba nokugula futhi okunzima ngangibuyisa okusesiswini kuphume ngomlomo ngize ngiyofakwa amapipe yazi nawe bowukhona bowungomunye ozayo esibhedlele bathi ngine bowel obstruction nayo ecatshangelwa ukuthi ibangelwa iloya emchamo bowusabalala phakathi nga operator i-operation number 11 sengina 11 operations all in all ngisalika angihambi i-distance ngihamba nje elocalini futhi ngihamba ngeinyawo ukuthi ngithola indawo ngikhona uku-emptisha le tube abangifake lona ngayenzwa i-urethral reimplant baplanta i-tube elikhangeza umchamo uyongena ku-bladder ngenxa yobude besikhathi le tube alihlala emntwini kundlula 3 months kodwa namhlanje sengina 10 years nge-28 July ngizoba ngine 10 years ngina le tube so kuko konke ngibonga uNkulunkulu kodwa ngilimele akusenasikhathi la ngingabi nepain khona sengiphila ngepain ngapha ngiyalika se kuko konke kubuhlungu kunjalo ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngisaphila kuyo yonke lento ebuhlungu kangaka 11 operations. Yes. And I think maybe must we are just a little bit back blend by my operations that you had, especially the one over now in 16 July, if I'm not mistaken, or discharge on August 11. Yes, that was how operation was like. Yes, 10. Yes, 10. Urethral reimplant. Yes. What about the first one, the second one, the third one? Operation boys, the luckily one or? Okay. Yenze before enye ama rectal abscesses ngine proof lapha ya ebhaliwe nje wonke ama operation nginawo. Tell us about the one that you did before layer 26 July. The first operation ngaba nayo ngo1991 i-ovarian cyst logo sikubiza ukuthi ithumba nje elimila esibelethweni. Okay. Then ngo1992 ngaba ne-ectopic pregnancy ubekukhulelwe umntwana ahlala echubini. Akhulele echubini ngo1993 94 95 in 3 successive years ngaba ne rectal abscesses amathumba la amila ngapha ku rectum. Okay. Then ngo1997 ngaba ne appendicectomy bengine appendix ngahlala nearly 7 months eBushbuck Ridge eTinswalo khona lapho kulesibhedlela ngazalelwa kuso sibizwa ukuthi Ntswalo ngahlala khona for nearly 7 months kanti ngine appendix inflammable appendicectomy ngo1997 mangiceda lapho ngaye ekhaya mangifike ekhaya nakhona yachuma nayo yaba yenye into yabola kanti bengikhulelwe ngingazi ngayenzwa konke lokhu bekuyenziwa bangazi ukuthi ngipregnant so ke ngaba nerelook ngaphinda ngayo operator futhi ukuvula lapha yana ngoba bekubola nakhona relook ye appendicectomy then ngo2016 kwaba yi-total abdominal hysterectomy okuyile esikhuluma ngayo le ngalimazwa kuyo then ngo2016 nge-9 June kwaba yi-reparal of the vault leya yokuthi bazame ukuthi bayobheka ukuthi amanzi abuyaphi ngisasethele eMkhwerana ngingakayi eBara. Okay. Then kwaba le urethral reimplant le ngifakwe khona i-tube ekhona kulesa scan ama scanning nawo ngifakwe i-tube yahlonywa ku kidney ya rounda ihambe iyothulula umchamo wa ku left kidney ku bladder then kwaqala kwastopa indaba yokuvuza amanzi kwastopa i-varicose vaginal fistula then okwamanje ngenxa yobude besikhathi number 10 ne yobude besikhathi ngihleli ne tube isikhathi eside
ngine proof laphayana ukuthi bangicheka ngo2018 bathola ukuthi ayisabonakali mhlambe ukuthi ngigain weight ayisabonakali kodwa iyazwakala ngoba iziyabuya kuyapaina la ihlonywe khona ku kidney Okay. then seyibonakala lapha ababhala ukuthi seyibonakala ingene phakathi kwebladder instead yokuthi angithi bebayibeke phezulu ukuthi ithulula amanzi then ingene phakathi kwebladder semanje ingene phakathi seyizwakala ngaphansi ku-urinary tract mangihamba i-distance ende or ngicedile ama-round okukhapha abantwana ngibayise ngiphinde ngibuye nginendawana la ekucaleni beyingapha ka-right mangiyo-operatwa i-operation le bowel obstruction number 11 kwafika lana bayisusa indawo le iya-protruda ngenxa yokukhathala or mhlambe ngithwala into ezisindayo or ngihambe kakhulu la ngaphandle khona la ku-left flank kuyakhukhumala kuthi then mawubamba uzwe ngathi yitube kuzwakala isound yetube so manje inkinga enginayo ukuthi seyile umchamo oza nge-left awusathululeki ku-bladder because itube selithulula ngaphandle lokho kungiyenza ukuthi manje kancane kancane after 15 minutes fanele ngiyo emptisha yiliyo leyo ireason ngoba sengihleli kakhulu netube lingene phakathi manje selile liyayithululela nje ngesikhathi salo so yiko lokho kungenza ukuthi ngilike then operation number 11 ye bowel obstruction iwo lawa ama operation enginawo So a mistake actually just to highlight because it sounds ukuthi kunephutha lenzakele it's either iphutha lenzakele kudokotela wakwe operator iliphi leyo mistake le eyenzaka okay udoctor wayengikhipha isibeletho impela wayenza i-total abdominal restrictum okay wayisikela konke wasika ne-urethra le tube engiyishoyo ngelanguage yo doctor hi DJ stent le engireplacewe ngayo naye DJ stent kwasikwa mabakhipha isibeletho basika ne tube leyo ehambisa umchamo lo ohamba ngapha ku left kidney manje ke umchamo ngoba kusikwe le tube awusakwazi ukungena etubini uyothulula ku blood sewusabalala ngaphakathi bekuyi mistake ka doctor uyenza mistake ngokuthi angisike i-urethra so ngifuna uku-add nokunye ngithe mangisengigula kakhulu ngibuyele esibhedlela ngisavuza amanzi ngezwe ngabo sister bathi udoctor wangi-operatayo nginayo ama-signature ama-proof konke nama-discussion wo-doctor mangabe kunama-lawyer afisa ukungisiza bangakhathazeki nginemaphepha lama-copy wefayili yami yonke okunama-discussions wo-doctor ukuthi ngiyenzwe kanjani ama-operation wonke everything kukhona lokho kudingekayo ukuze ukhone ukuthi uthole i-compensation ngoba masifike ebhara bacela ukufotokopha i-file yonke ukuze babe ne-history bakhona ukutake it from there ukuma bakhona ukungisiza bazi ukuthi kucale kuphi so-ke ma baku-discharge ngamalona baku-discharge namaphepha wakho wonke senginawo amaphepha wako konke lokho so ngaloyo ndlela wayenza imistake ngezwe ngilokhu ngithuthumela ngiso helpless ngezwe bekhuluma ukuthi uhande over i-resignation ukuthi ngeyi-31 May uyahamba okay wa resign so ngihlala ngizibuza ukuthi ubekazi ngale mistake or mhlambe beka resigna ngenxa yezinye inkinga bese ngizotshela bani ukuthi ngibizeleni yena bengifisa ukuthi sicolelane ukuthi imistake ne ukuthi namanje ngisafisa ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu angisize mangabe uyezwa ake sidibane nje ngimcolele bekuyi mistake
kuyi mistake le ayiyenzile imistake enkulu kabi namhlanje seyikhoste nehealth yami nempilo yami. So uma uyenza i-operation boyenza i-operation for isibeletho Bebasusa isibeletho because besinamaji Okay. bese wamakhulu kakhulu ngoba bengiku age la ngingazi ukuthola abantwana ngoba bese ngina 50 years Okay. ngo 2016 then bangikhipha isibeletho ukuthi kube yiyo indlela abazongisiza ukuthi kuphumela amatshe then wabe sebekhipha ne-right kodwa isibhedlela sakuphi leso ethele Mkhwerana. eThelemkhwarana yes and also just ukuthi I believe uma kwenzeka le mistake there's a processes owayenza or wazama ukuya wayocomplaina kuma manager waseThelemkhwarana or ukho wazama nje ukuthi ucommunicate ukuthi no na mistake yenzekele kwaba nomuntu basho ukuthi okay what is the process from now Kwaba khona umuntu engaya kuye then futhi bengakapheli i3 months manje lo muntu mase ngimfuna ukuthi ngihande over izinto ngathola ukuthi uthola iaccident washona so ke ngamanye amagama ngasala nginjalo ngifane nomuntu ongatlemanga ngoba ngagula ngalala phansi kwaze kwaphela i3 years ngingaka recover kahle ngapha ngingana phone ngizothengelwa ubani ngingana phone ukuthi ngikhona ukuyenza ezinye izinto yakwazi ukuzenza ngefoni ngashiywa isikhathi nginama lawyer wami mina engiwabhadalayo ngaya kubo after 3 years nomunye udadewethu wangifunela omunye bese ngina 4 years wangifunela omunye weza naye lawyer doctor athi ngisayobuza kubaphathi bami wabuya wathi umthetho wala eSouth Africa uthi ma uze wandlulisa 3 years usakwazi ukuclaima ngaya kuma lawyer wami engiwabhadalayo nabo bangitshela same thing ukuthi umthetho mama ngeke si jump umthetho phezulu ya understand so ngiyazi bathandekayo abazobukela lapho nikhona nama lawyer mangabe bazozwa bathi kukhona ama lawyer ngazi laba bakhonayo ukuthatha a certain percentage etetuthu abakhonayo ukukusiza mangabe bayezwa ngiyacela ningisize ngifana ne-time bomb ezochuma noma kunini ngiphila ngomusa kwamanje sengiphila by God's grace ukuthi mangilala ngikwazi ukuyiphendula ngihamba ngisakwazi noma ngabe ngifuna ukuya eGermiston kunema emergencies angikwazi ukugibela itaxi ngidlule i15 minutes ngiseteksini ngenxa yokuthi ngiyalika namanje angikalungisi ID ngizoyilungisa kanjani ngapha abomasingcwabisane ba canceliwe because anga register ku home affairs angikwazi ukugibela itaxi ngiye endaweni la ngizolungisa khona because nginale condition so ngiwumuntu nje okhona ukuya esikolweni ngihamba ngasemahashahasheni ngihambe ngiemthisha or ngingene emizini yabantu just ukuthi ngize ngihambe le distance yokuyofika esikolweni ngishiya abantwana ngo1 futhi ngiyaphuma ngibuyele esikolweni ngiyolanda labantu bami ngibuye nabo ekhaya just ukuchazela umbukeli uma uthi uyaemthisha it's a kune process sokuyenza lokwenza kanjani uemthisha ngiemthisha le chupa ngithi lisuka ligcwele then alisathululi ku blood manje after every 15 minutes kufanele ngibe ngiyakhipha amanzi ngiyakhipha ukuthi ngizokhona ukuthi ngihambe kahle angisafuni ukubuyela ku Pampers ngizwile ubuhlungu bayo ngayigcoka kwaba buhlungu kimi kodwa kokunye bekungipha amandla ukuthi ngimkhonze kahle uNkulunkulu ngimkhonze ngiquote ngoba ngangena vele ngazana noNkulunkulu ngiquote ngimquotele ngicoce naye as a friend kusho David ku Psalm 86 athi yehlela kimi uNkulunkulu ngizorizina nawe nami bengimiyehlisa kanjalo through pain through sickness ngimiyehlisa uNkulunkulu yehlela kimi ngirizine nawe ngicoce naye as a friend ngivala umnyango uNkulunkulu ngiyazibona nje ukuthi ngiyisoni into mhlambe eyayenza ukuthi uNkulunkulu ashesha ngiswe ingoba I confess my sins bangabe bakhona babukele ekhaya unesimo leso naso ngakhuleka umkhuleko wendendende ithi ngikuphe itip
yengena ekamereni udumisa uNkulunkulu mawuceda uthi uNkulunkulu uzithobe ukumine uNkulunkulu ngiyisoni amesina uNkulunkulu inyawo zami zingijimisele bubini amehlo wami ayabuka kodwa angiyenzisi isono ilwimi lwami likhuluma imbubiso inkosi yami indlebe zami ziyezwa ngigcine ngingene esonweni inhliziyo yami iplot ama schemes umlomo wami ukhuluma imbubiso ngize ngikhosi dissension among brothers lokho engikushoyo manje ku Proverbs 6 from verse 16 Sure. izono ezingamanyala namahlazo ebusweni bukaNkulunkulu asezulwini eziwu7 Sure. uNkulunkulu akazifuni manje 1 John chapter 1 verse 8 ithi confessani verse 8 uthi ithi ngicale kahle uthi mawuthi awunasono uyayikhohlisa neqiniso alikho emlonyeni wakho uyenza uNkulunkulu umcambi manga uverse 9 athi confessani izono zenu Nkosi yami uziconfesse ube uyi1 umconfessele uNkulunkulu ngiyatshontsha isandla sami sisakhona ngoba uNkulunkulu ngeke akuhile ungakaceli intethelelo ungakaziceleli uphinde uzimisele ukuthi ungabuyeli kulento akucolele yona uNkulunkulu akadlala amanhlwanhlwana ukuthi namhlanje uzokucolela then akuphilise kusasa ubuyele esonweni uyongena ugamance ukufa kuzobuya sekuza ngamandla lokho ngicela ukusho indaba ka John chapter 5 yalo baba wasechibini laseBethesda le ekugcineni amaverse wokugcina uthi uJesu masekadibana naye lithi izwi lo baba bekangazi ukuthi uye lo wamsindisayo lithi uJesu waya kuye athi baba ungasaphindi uyenza isono ngoba next time awuzukusinda or kuzoba kukhulu kundlula le 38 years oyihleli lapha yana echibini masivamiseni ukuthi noma ngabe ukugula kanjani sewudiagnosewe ukuthi une cancer awususuvalo vele icowardness iyisono esiyisa esihogwini cowardness ubugwala asisuseni ispirit sobugwala uke ufacane noNkulunkulu lithi izwi ku Joshua chapter 1 verse 5 I will never leave nor forsake you akusho ukuthi uNkulunkulu ukusishiyile sesikhule kumkhuleko wrong uNkulunkulu mina ungishiyeleni uNkulunkulu why sesibuza imibuzo akuyindawo kodwa mawungangena uNkulunkulu ngiyisoni ngiyona impilo yami ngiyona ngicela ungicolele nalezi engikhohliwe ngazo nalezi engaziyenza kudala engizikhohliwe nalezi engichubeka ngisazenza neza namhlanje every day kube iculo nje endlebeni zikaNkulunkulu immediately mawucolelwa izono zakho then uzophila nami bengiphiliswe yiloko otherwise repentance namanje makuba buhlungu kunala kubuhlungu khona every prayer whether I mean noma nini baba ngiza kuwe ngingakaceli lutho ngingaka-intercede ngingakayenza i-prayer of supplication ngingakayenza inhlobo eziwu7 zemikhuleko ngiya kuNkulunkulu ngicolele izono zami I'm still standing because I confess my sins. Thank you so much. No siyabonga kakhulu as we are highlighting indaba yokuthethelwa kwezono. When we read the book of Isaiah chapter 1 verse 18 noma zibovu njengobende mina uNkulunkulu ngiyakuzihlanza uma nisivuma ziyoba mhlophe njengoboya bezimvu. I think also I wanted to ask about indaba yokuthi ama-lawyer phelelephi because you were paying ama-lawyer every month. Ngiyawaphaya kodwa bathi ngeke bangisize because kupheli 3 years. Leyo 3 years ileyo bengisase bedridden ngamanye amagama ukuthi nje bengingekho bedridden because ngiyishobolo ine making bangitotoba ngibambelele iphumele ngaphandle angifuni ukulala phansi gokwami wayekutshela makakushumeza athi mntanami stand firm do not be shaken ungathi ma unesifonyana uphethwe inhloko njalo uyalala sukuma kuyaringa endlebeni yami ukuthi sukuma manje yiko lokho kuyenza ukuthi ngibe ngisamile ukuthi angilali phansi noma kungaba nepain enkulu ebusuku bengine pain engigubayo yazi kube ngathi kukhona into egubayo ngaphakathi Nkosi yami yeyenza ukuthi impilo yami ebusuku mangicala ngicuma ngikhuleka ngithi Nkosi yami ngicolela izono zami
uNkulunkulu ngisakhuleka abantwana bebagcuma embedeni gogo kubhlungu kuphi babambe nabo sebaphenduka ama prayer warriors ngenxa yesimo sami kodwa by God's grace ngoba nginomam bishop okhulekayo ngelinye ilanga ngiye emkhulekweni wangibopha njengo Aaron ekhulula ingubo ayinike Elijah enikeza uElisha wakhumula ingubo yakhe wangibopha yona la since that day till today ubona sengigain weight ngingasaselwe yamuntu kwaphela le pain kube ngathi ayizange bekhona leyo kugujwa ngoba konke kuza ngemikhuleko masibika kuNkulunkulu ngomkhuleko kunomhlabelelo wesintu sakithi ithi mawubika kuJehova ngomkhuleko uyakukuzwa akuphendule imikhuleko yakho. And then ama social worker wona kwazama ukwazisa ngalo daba angiwazisanga ama social worker bekungena nje le ndaba yami yokugula kwami mangabe ngihele indaba zalabantwana ngifike ngibatshela ukuthi nginesimo esinjena so okwamanje ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngisa Holy Grant sengize ngene kule ye60 over 60 ngiphume ku disability then ngene ku old age. Okay, so you said unabantwana 9 wabazukulu and 2 of amadotas. 3 of amadotas. Yes, labantwana obakhulisa endlini ubakhulisa kanjani because bawondla ngani umuntu azibuza ukuthi hayibo abantwana bangaka yini into enza ukuthi ubadlisa labantwana wenzani uhlanganisana ukuthi labantwana badle? Yazi lapho by God's grace asikaze silale singadlili yona le mali yami ye grant ngize ngingene ikweletini ezingaphezulu kwamandla ngoba every day fanele omunye ose high school akuna bus fanele ngispende imali 60 rand a day yokugibelisa nemikhero nako konke ngakabali ukudla nezinkwa manje ngoba ngiphila nabantu ngihamba baletha mangiphuma nje balethe igubu then sithenga amasaka sifake siyenze recycling makushoda leyo mali yesinkwa nokunye ngifonela abantu be-recycling bazothatha iyo indlela engikhonayo ukungisiza nayo leyo otherwise okunye siyastruggle kodwa by God's grace nakuya bayakhula ba fresh badla kahle healthy bayadla igushe abanyanyi lutho bayadla ikhabishi yapheka izambane bayayidlela. Yeah, so also I wanted to ask ukuthi if we can be specific kubantu ababukele into oyibona isidingo kakhulu oyidingayo ngaba yini especially in terms of kulento odlula kuyo mangathiwa kunomuntu olalela uthinteka yini obona ukuthi isidingo kakhulu kwamanje ifunekayo uma kunabantu abathintekayo uma bangangisiza nje ukuthi abantwana laba bathole half a loaf of bread every day ngoba nami kuyangibulala ngisuka ngicabanga kakhulu mangabe akunampuphu endlini ngisuka sengicabanga kakhulu uhamba uyothenga lo kalwayo we5 rand ukhona ukupheka one day uma ngabe kukhona othintekayo mabangisize nje ngama basic needs basic needs kulapho la Nkosi yami ngike ngifaile khona ngoba ngapha ngifeyisana ne60 rand every day yesikolo ngapha ngifeyisana nama stationery inabantwana bawu4 esikolweni esiyi1 eKatlehong primary labantwana ngisalele emuva ngestationery because le mali ye grant fanele ngibhadale abomasingcwabisana ngoba bayafuneka nabo anginabani engizothi ngithembele kuye lithi izwi kuJeremiah Jeremiah 17:5 if I'm not 17:5 lithi babusisekile ababeka ithemba labo kuNkulunkulu so nami labantwana ngibakhulisa ngokubeka ithemba kuNkulunkulu ngoba uma unesimo esifana nami ihlobo ziyakusukela nginazi ihlobo futhi eziright kodwa they are very busy akaze kube noyi1 ofonayo sawubona Veronica unjani ukufonelwa nje yazi kuya uplift umuntu bengisatshela uMam Bishop ngithi yazi nokutshela uke wangitshela kulela Sunday yazi wathi kimi bengine uGoliath engimshiye endlini uGoliath o serious wenkinga kodwa
wathi kimi mntanami wangitshela those with that word nje athi I love you hlala uwazi ukuthi I love you yazi ngameditate ngaze ngayongena endlini ngathi Nkosi yami ukusho ukuthi iyangeza kule ntshumayelo ebengiphiwe yona engishare nayo nabo mama laba engishare nabo ekseni masiphume esikolweni iyangena ukuthi umuntu ungazange umthengele lutho ungazange umuphi imali ukumtshela nje ukuthi I love you kuyam uplifta nayo umuntu yazi nga uplifteka iviki lonke ngaba nesmile ngajabula ngagcinwa ukutshelwa ugogokwami ngo2011 athi mntanami I love you angikaze ngitshelwe umuntu ngoba into enginayo ilabantwana esihlale esicabana ukuthi umntwana makakhula fanele enhlale encabana uke ukhiswazi ukuze bakhona ukukhula babe abantwana abanesimilo babe abantwana abalalelayo babe abantwana abazoba nefuture ebright kusasa so kwi-environment engikuyo nginala abantwana bake basho nje mangabe kungabo Mother's Day I love you gogo happy Mother's Day happy birthday nge-17 June i-birthday yami next week Wednesday sengizophinda ngizwe bona yiba happy birthday bavuke bangihlabelelele ekseni shame ile environment engiphila kuyo kwi-stationary ngiyasogola especially lesi sase primary angabhadali ngisho ne donation ngoba ngina 4 yabantwana badinga i-stationary sakhona shame ngithenga ama-tie pack ufuna 2 per term ngikhona ukuthengela okuncane term eyi1 ngilokhu ngithenga nga11 mabafuna iglue ngithenga iglue khona manje kunama colored papers afunekayo a very urgent angikhona ukuthenga ngoba i2400 grant ayikwazi ukuyenza zonke lezi zinto manje ke kuma ngabe bakhona abazofaka isandla bangisize ngithola i-stationary ngibhadale nje into zesikolo zingashoti sure bangisize nje ngama basic needs angifune into eziningi kodwa mangingaba ne half a loaf of bread yalabantwana every day kuzoba isibusiso empilweni yami sure yangithinta kakhulu indaba yomndeni because before u mention ukuthi umndeni wayelungise iburial bebe sebelungisela ukuthi ngoba the same family ekulungisela iyo le futhi ibuye ngasakucheck manje bekumama wami ngithe mangibuya okokucala eBara ngoDecember bekasele nabantwana bami nemizi emibili ePhalaburwa naseBush wayishiya kanjalo ukuthi azoba nalabantwana azobagcinisa ngoba amkela ilasborn beka yenza umatric mangisesibhedlela Okay. usuke nje mangidischargewa wathi ngisaya ekhaya ngiyobona uzokhona ukubuyela esibhedlela makahamba ekhaya zanga cede ne5 days walunywa imosquito yemalaria eBush wabuya wazoshona nge15 January 2017 yena loyo Nkosi yami bengisele naye washona so la ma families engisele nawo nginabo bomamncane abayi2 nomalume engisele naye malume abayi2 omncane nomdala kodwa ke when days are dark friends are very few. Sure. Washo ugogo wami athi mntanami ungasala ubeka ithemba lakho wanginika le verse athi sala ubambelele enkosini bambelele kubo mama basesontweni ngoba mase ngingasekho ngoba umntanami abo dadweni nabafowenu angeke basakukhumbula manje sekuyenzeka namhlanje nokufona nje bathi sawubona kunjani sometimes ngingidinge ukuthi bangifonele ba expect ukuthi ngiye kubo fanele mangingabe ngiye komunye umamncane fanele ngihambe ngeenyawo ngenxa yale condition ngihambe ngeenyawo ngidabula lapha ecultural village mase ngibuya khona angithi ngifanele ngihambe ngeenyawo mase ngibuya khona ngoba ngihamba i-distance ngifika ngichama igazi ubusuku bonke libuze kuze so kuko konke bengifisa nje ukuthi mangabe bazobona ukungifonela noma banganginikanga lutho bangifonele sawubona Veronica kunjani into enkulu kabi leyo kimi Sure. 3 weeks ago ngithe mangibuye esontweni udadewethu nginodadewethu osele endlini ePhalaburwa nomfowethu oseWitbank hawu mangiphuma esontweni ngisathula iwashini ngizo-ayina uniform naku sengibona bayangena bonke yazi kwaba yisibusiso empilweni yami ngabatshela ngathi nibovamisa ukuyenza lento ngoba mina ngisakhona ukuhamba i-distance ningahlali nithulele nje ngoba nizophanishwa uthi uPaul kuTimothy ungathenga ukudla udle usuthe ukhohlwe
ukuthi unezihlobo zakho your family member le enganaki ukudla yazi ngichazwa igama elithi in full knowledge ukuthi umfowenu akanaso isinkwa wena udle usuthe ngoba uNkulunkulu uzosiphanisha. Sure. So sometimes bahlala nje bangangifoneli ngoba ngiyinhlupho ngoba mangifona ngizothi kuye mntana kaMama sengizame nge200 just ukuthi ngikhona ukuthenga ibag yempuphu mhlawumbe sengiyacabangela ukuthi ngiphenduka inhlupho ngoba ma unesimo abantu babona umuntu ohluphayo awuzongidina mangingamfonela uzongicela imali kanti akusiyimali important ukumfonela umhlola umuntu sawubona kunjani into enkulu leyo. Okokucala bayazi ukuthi ngihlala nabantwana instead bakuthwesa umthwalo wena why uhlala nabantwana labantwana hey Veronica unabantwana abaningi aba understand ukuthi labantwana angizukubalahla ngibalahlela abantu ngoba yibo ireason yokuphila kwami mangilahla labantwana engijikiselwe bona okusho ukuthi uNkulunkulu uzongithatha akasena reason yokungigcina emhlabeni. I think because of time I want to conclude with this question maybe kunababukele sebayibuzile ukuthi uma mhlatsha ukhuluma ngabantwana ubaba uphi yena ubaba ezakwakho phela uthi sikuphi zona angikuzi uthinta uTshebe ukuthi uphi yena uNtshebe. Ngangi nobaba wakwami high school sweetheart. Yes. Satholana boarding school le Giyani sazala labantwana ababili uMikateko noRiranzu. Ngenxa yokuthi impilo iyayenzeka sahamba 32 years ago wayehambela wangishiya kodwa khona la eGauteng ukhona beka uCaptain wamaphoyisa ngapha uhlale eKrugersdorp. So usaphila namanje usaphila so nenza njalo agcina asina communication kodwa masine communication wayene helping hand ma kuba nama grocery ubone seka phone athi tshela uRanzo azongimela eChrisana asukele inkosi yami afike eChrisana la isho grocer enough nje ukuthi sidle isikhathi eside phinda amnike nemali manje salahlekelwa lack of communication asakwazi ukucommunicate because ngahamba ngafelwa amafoni ngisesibhedlele awele emanzini amanye ngaze ngahlala le 3 years nginganafoni. Amen. Kanti wayekhona ubaba abantwana ukhona bese lagcina senasho azange usathola omunye ori benginaye ubaba kaAmkela naye wangishiya 28 years ago. Okay. Angizange ngisafisa ngoba bese ngibhekana nabantwana bami angizange ngisaba ne relationship ngoba abantwana bami they were handful omunye nomunye azenzela imihlolahlola ngapha umfundisi umepulpit ngapha baziyenzele zasezweni ezihambisana nesikhathi manje ke ngaba occupied ngaloyo ndlela ukuthi plus ke ngine ill health problem ngavela ngayigeza izandla endabeni zemishado nomathandana 28 years ago. Sure. Yes. I think lo mbuzo ngibuzela ukuthi especially kubantu abasha bazothi hey akuphileki phela ngaphandle kweza kufanele ube ngapha nangaphathi wena all this year uNkulunkulu uyakugcina uyingcekukazi kaNkulunkulu unganamuntu ohlekisana naye uhlekisana noJehova nje insuku nezinsuku. Hayi futhi ngacela years ago ukuthi uNkulunkulu avela vale le main switch ukuthi ngingaluku ngizohamba ngihlukumezeka ngoba izwe libi mfana wami abantu ngokuza ubhlungu mangilokhu ngihuzuka mari why ungazitholela ikhehla nyana aba understand uzothola ikhehla linomuzi lifike nginabantwana bamantombazana lifike ikhehla ulumukele lokuthengela isinkwa ekugcineni ngoba sikule insuku zokugcina fanele ngikusho lokho atholakala ikhehla seka ngena abantwana bakho yiyo leyo ireason ngayi imagine ukuthi angisafuni abantwana bami abayenzi kahle angifuni kube nabantu engizobangenisa esonweni akushiye makakushiya usenemizwa ne ufuna omunye uthola omunye sewubizwa ukuthi yini njengoba bathukana kangaka abantwana bethu akazi ukungibiza lela gama eSword ukuthi ngifuze wena hamba yenza amaphutha azaye kufeni ngoba uzothi ngifuze wena ne sekuhlambalazeke mina
kuthukwe negama likaNkuluNkulu engiliphathisiwe ne. Yes. Mama Veronica, I want to close ngala magama lawo ukuthi there's someone who's watching. Amen. One of the good days uzofika leso sikhathi esingasazi, maybe 5 or 50 years come. Uzobe ungasekho emhlabeni. And it, you know, Gifty, we had to run after your words. Fanele siphile ngaphansi kwamazwi akho, fanele siphile sithi kwakuthiwa kwakunoma mhlatshwayo. But I wish to give you this minutes lesel ukuthi uma ngempela ikhala icilongo, what you want us to remember you with. Ufuna umphakathi ukukhumbule ngani, ufuna abantwana bakho bakhumbule ngani. Maybe no kurula 50 years come, you will turn to this video at nangu gogo wami ehleli lapha ya no Gift. What you want us your kids ukuthi bakhumbule ngani. Abantwana bami mabangikhumbule ngalomsindo engiubangayo. Athi umntwana masekadimana nenkinga asale ezwe ngikhuluma ngingasekho. Ngithi yela ungayihambi lendlela. Ngifuna ngibafisela ukuthi bakhule na bayakhula shem nabo Stompi wami. Bayakhula ngifisa ukuthi bakhule bafundisa isikolo. I-profession ibe indoda number 1. Gogo wami wayesitshela lokho. That is why abantwana bakagogo wami bonke nabazukulu bafundile ngoba bezwa lamazwi ukuthi i-profession mayibe indoda number 1 engadisappointani. Nami ngibashiyela lawo mazwi ukuthi abasale bafunda isikolo, basale babambana, banakekelane, abadala bamnakekele laba abancane. Baye esikolweni, baye ukuhamba balandelela into zasezweni ngoba baya kuphelela estradini. Kubantwana bami nginikhulisile kahle, kubhlungu kunzima ukuba yisingle parent. Kwakunzima. Kodwa ngabakhulisa bakhula. Mase bakhulile bafika bangijikele endleleni. Mina yami inkonzo ngicedile, ngisebenzile ngabakhulisi, assignment yami ngiyenze kahle. Namhlanje ngisayenza assignment yokukhulisa abantwana babo laba babalethe emhlabeni every now and then. Sengifuna ukubatshela ukuthi mabangashintshi imikhuba yabo le abayenzayo, uNkulunkulu uyakubaphanisha ngoba bahambe bahluleke neassignment yokukhulisa labantwana laba bangaka. Mase ngingasekho sebasale hayi omunye nomunye makazibonele ngoba angithi abajwayelanga abantwana bakimi. Laba abancane abakubo ngiya understand, kodwa laba bakimi bazoba balahlekelwe umama ugogo umkhulu. Babahlale banamathele enkosini. Njengoba ngibabonisa indlela yokuya esontweni from day 1, ngibakhomba indlela ukuthi kuyiwa la bakhulela khona enkosini, babayokhalela enkosini. Bahlale khona evangelini bangasuki. Makungabi nento yasezweni ezobasusa emuseni kaNkulunkulu. Ngibafundisa njalo ukuthi noma useklasini ene baya ku practice lokho, ube nenkinga noma kube nesigora esikugorola eklasini, uvala amehlo uhleli ukhuleke, then uNkulunkulu uyakukuzwa, ubone lo yamuntu kusasa sokubingelela kahle. Ngibafundisa to speak a word, then kuyenzeke bakhonza uNkulunkulu bamkhonzisise. Abantwana bami labaya abathathu babashintshe kule mikhuba bahamba kuyo. Ngathi uNkulunkulu angabasiza bashintshe bake babone impilo ngeso levangeli ngoba impela uJesu yabuya. Bazophikelela bahamba ngo left, Nkosi yami indlela sezimbili zibekiwe ukuthi bakhone ukuhamba kahle. Amen. Amen. Because of time, Mama, bantu ababukele where they can reach you. I know ukuthi maybe endaweni zokuxhumana, maybe your number abafisayo ukuthi we wanna call you, we wanna check you, we wanna say some of them ngaba the way usho ngakhona ukuthi akusukuthi umuntu neke kufonela you want imali kuphela but lo Yes. I love you lo I love kucheck you, ukuthi unjani namhlanje, uyaphila, yes. alright. Amen. Abantu bangakuthola kuphi nabakufuna. Angazi noma ngiyenze ibe semoyeni phone number yami. That's you, if you feel free you can do that. Ngoba kulamalanga phela kune Okay. izwe libi. That's fine. If ungakho comfortable, they can reach us to us. Yes. Ungabanika eyakho Yes. ukuthi wena uzokhona ukunika imessage. Okay. Then ngikutshela ukuthi hayi lo ngiyamazi. Then
No problem. uzomtransferela ku phone number No yami. problem. Bazalwane niyezwa, if you have any help, any question, direct to Umam Veronica Hlachwai. Please make sure you engage to our number 0630-680-959. Mam Hlachwai, thank you so much for your time. Siyabonga kakhulu kuba nawe today. I believe ukuthi as we are sitting here, someone ipilisi lakhe lilazolidla elizomphilisa impilo yakhe yonke. Amen. Nalo ebekathi i-cancer izomqeda, nalo bekathi mina ikidney, abanye they do ama-dialysis beke etshela ukuthi kuyaphela ngayo, but I believe ukuthi ukuhlala nawe la namhlanje kunomuntu osizakalayo, kunomuntu obukele ozothi mama ngiyabonga ukuthi istory sakho singiphilisile kakhulu. Thank you so much for your time. Babukeli bethu siyayivala namhlanje, siyivala ngalokho ukuthi mndeni nakekelani abanye abafowenu. Kuyihlazo kakhulu ukuthi ubona umndeni uma umuntu seshonile befika ngebhokisi elwanokusho, bafika ngezimoto ezinhle, bafika ngedekho enhle, thina abafundisi ke basikhetherele ukudla okuphezulu, kanti umuntu olele boxini esaphila esaphefumula bebahluleka ngisho amanzi wasempompini yokumphuzisa wona. Kuyihlazo kakhulu ukuthi umuntu niyoqala ukumvakashela inyathela kwakhe nifamily yakhe nesibongo sakhe, kodwa niyoqala ukunyathela sekeshonile phansi, niqala ukukhala ngaye uma senifike egate. Alikho ihlazo elifikula lelo ukubona abafowethu baqala ukukhalela imingcwabo, bekhala befike egate, bafike eminyango bekhala. I call that it's a pure pretendence. Asithandeneni sisaphila, asinakekeleni sisaphila. Siyabonga kakhulu as Gifted Media. Please make sure you subscribe, you like our page, you share our content, and also if you want to be our guest, you want to reach to us 0630-680-959. Asihlangane futhi kwi-episode elandelayo. God bless you. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu Mam Hlachwai. Kubonge. What a wonderful episode. Ungazibulali saphelele sonke. Mfowethu, dadewethu, amehla akhe agcwele inyembezi, ameva ohlangabezene nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni. Miningi imibuzo onayo engqondweni, bona usaphilelani emhlabeni. Imihla namalanga kuvela okubi esigebeni, labo bathembile baphelele emathuneni. Inkinga onazo siphunyukile esifubeni, akekho ongazi ezweni. Uthulele bezidla ngaze ematafuleni, ubukholwa kodwa kusathandazeki, isona senkonzweni usile kodwa kusakhonzeki. Ngisho isimo sakho asabhekeki, ithemba ubunalo lihlakazekile, imicabango yakho iphazamisekile, amaphupho akho adukile, usuphila impilo ongayithandile, imisamo yonke uyivakashelile, imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile.